اللهم الان ابا بکر، اللهم الان عمر، اللهم الان عثمان، اللهم الان ابو سفیان، اللهم الان بنی امیه، اللهم الان هنده، اللهم الان حفصه، اللهم الان ام حکم، اللهم الان عایشه، اللهم الان عایشه، اللهم الان یزید، اللهم الان خولی، اللهم الان حکیم ابن طفیل، اللهم الان منقذ، اللهم الان شرعی، اللهم الان شرعی، اللهم الان شرعی، اللهم الان شرعی، اللهم الان شمرا، اللهم الان شمرا.